Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari iriyo News Press. Nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhiremo bitewe n'ingengabihe yanyu. Abataramo muhereye mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Brazzaville, Kenya, Central Africa, Mozambique, Malawi ndetse United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nongere mbabwira habari za habari za masiku ndugu zetu kabisa, tuko pamoja. Ni David Hussein nkuko unyumva muri izi mikoro. Kuri mikoro ya mbere ni David Hussein, kuri mikoro ya kabiri nzanye n'umutaramu kabisa nabibwire. Yes. Ni Moses wanyu nk'ibisanzwe n'ubundi kabisa. Moses amakuru. Meze neza ndashima. Umeze fresh weekend gusiza amahoro. Weekend tsiza amahoro kabisa rwose. Ko nahoze mbona imihanda ya Kigali muri kugwa mu biraro inzoga zamaze kubararika. Abona abandi ariko singe kabisa. Abona abandi ariko singe. Nari nzi ko nawe umuvu w'inzoga wagutembanye. Oh ya reka. Amayi nka data. Nkuko mubyumva rero twamaze kwinjira muri studio kabisa 5 kwa 5. Ni njyewe David Hussein kuri mikoro ya mbere. Kuri mikoro ya kabiri ndi kumwe n'umutaramo Moses. Yes. Nkuko mubyumva tugarukanye amakuru akomeye cyane, ingingo z'amakuru rero bwana Moses turaza kuzera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes. Ati rero tombe ku kibuga cy'indege cya Minembwe gere mu ntara Kivu Amajyepfo mu karere ka Minembwe. Ati wazarendo isaha iki kibuga cy'indege iraza kugifata, iraza kuba iri kugikontorata. Urugamba rwagenda rwagyoha abataramo. Ndagira ngo wowe udukurikiye tubane gatanu ku kandi kabisa, turaza kunyarukira ahitwa muri Uvira. Majingwa ya uwitwa Moses adufitiye amakuru muri iyi territoire ya Uvira, umujyi wa gateganyo w'intara Kivu Amajyepfo. Majingwa kabisa umundi nitugera mu mujyi wa Uvira uza kumbabarira ndaza kukureka ahantu matatubure kabisa. Wambwiye ati hano hantu nze kuhakurekera kabisa. Nkuko babyumva rero aha hantu uraza kutubwira uko byifashe kabisa rwose. Bwana Moise, hari amakuru namaze kugenda nkurura ahitwa mu mujyi wa Bukavu. Ati abajejeta faranga mama 23 ikomeje kuyabatesha, aho ngo bari kwicwa n'igisirikare cya mama 23 ngo utari gutanga umusanzu mu gisirikare cy'inyeshyamba za mama 23 muri uyu mujyi wa Bukavu arimo aragirirwa nabi. Ibi nabyo ndagira ngo tuze kugenda tubiva imuzini muzinga. Uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ati jamais nzahangana n'umwe wese uzagerageza gusubiza ubukungu bw'igihugu hasi. Ati sinzigera magahenge abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi yabivuze nyuma y'uko rero uwitwa Tabombiki ahuje abanyapolitike ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi muri South Africa. Ibi nabyo ndagira ngo tubigarukeho. Na uwitwa Soma Kakure ati rubyiruko baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mugomba kurwanira kwishyira kwizana, mugomba kurwanira ubusugire bw'igihugu, mugomba kurinda igihugu muri rusange. Ibi nabyo wagiye ubyumva. Ati imbaga y'urubyiruko yamaze kwinjira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana Moise, urumva ko amakuru yo ni menshi cyane. Amakuru ni menshi cyane. Aha ngaha icyo basabwa nta kindi ni bya bindi utari wabyona kuri sabone. Nyamuneka tikura y'urutoki ukandeho. Ahasigaye unasharinge comment, murabizi ni ingenzi mu buryo bwo kujya mu do supporting udukubita icyitwa motivation. Natwe turahababereye mutega amatwi kandi mpaka iki kiganiro kirangiye nyamuneka. Ya nkuko mubyumva rero bwana Moise, ari ingingo ya nyuma ngira ngo tuze kukafaringa iki kiganiro tuyivuzeho. Iki kiganiro tuza kugisoreza ku nkuru ivuga yuko hari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje gufatirwa mu ntara ya Kivu Amajyepfo nyuma yuko uwitwa niyo nkuru Samuel afatiwe mu ntara ya Kivu Amajyepfo, akavuga ko akomoka mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Kivu mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba yaratangaje we ubwe ko ngo yaturutse mu mujyi wa Goma akazanwa muri Uvira kubw'impamvu mama 23 yari ifite ngo kwataka Uvira. Ibi turajya ngo ndagira ngo tuze kugenda tubyinjiramo. Turaza kugenda tubyinjiranamo 5 kuri 5. Nkuko mubyumva rero umutara mu Moise ndagira ngo uduhere muri Uvira. Yes, nukuvuga ngo ku kijyanye n'umujyi mukuru twavuga twese duhanze amaso, umujyi navuga kabisa utegerezwemo intsinzi cyangwa se gutsindwa hagati ku mpande zombi ni umujyi wa Uvira. Amakuru rero mfite ku mujyi wa Uvira nuko kugeza amaginga ya icyitwa imirongo y'abasirikare irimo iramanuka hitwa Katumba
n'ahaza kavimvira y'abarundi ngo ari mirongo igamije kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka bwana David uyu mujyi wa Uvira ngo ntufatwe n'izi za Sarambwe ariko kandi nkaca andi makuru ngo yemeza ko imisozi yose icungamiye umujyi wa Uvira abataramo bamaze kwagezamo bya ibunda bitashari de komba icyitwa za BM21 BM12 nyamuneka ngo bamaze kuzihatereka ngo ku buryo ngo mu gihe intare za Sarambwe ziraza kugerageza kwataka uyu mujyi wa Uvira biraza kubabana ikibazo gikomeye cyane kandi ikindi gikomeje kunyera kigaragara hano navuga gikomeye nuko ngo indege ku kibuga cy'indege cya Bujumbura byaba inzi drone zo mu bwoko bwa kamikaze izi CH-4 ngo zose ziteguye kuza kwataka mu gihe intare za Sarambwe azishobora kuza kuba zatatse uyu mujyi wa Uvira. Nyamuneka rero birumvikana ku mujyi wa Uvira mutegereze tugume tubone gutinyana hagati ku mpande zombi biraza kugorana kugira ngo hagiye ufata umwanzuro wo kwataka. Nka data ubwo bivuze ati mama 23 nisubize amerwe mu isaho nta kintu gitumye hashira iminsi ingana gutya tubona izi za Sarambwe zizata ku mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira iyaba harimo imbaraga nke wakabaye waramaze kuvamo ariko ubu izi mbaraga za Uvira nitwazikesha igisirikare cy'abashingana cy'abarundi ni igisirikare cy'u Burundi rwose kuko kubivuze neza cyane ngewe impamvu mbikubajije twagiye tubona urugamba rwabereye muri Bukavu urugamba rwabereye muri Goma uburyo iyi miji 23 byagiye biyorohera zabunagana n'imande aho 23 yagiye igerageza kwataka yahitaga hakoramo rwose ariko ameza bayarindwi bashaka kwinjira Uvira byaranze diploma militaire zarakozwe Kamanyora biranga navuga atamerwe mu isaho ku barwanyi ba 23 biraza kugorana cyane naho bwana Moise hari amakuru yareye atugezo mu ijoro rya tariki 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 ukwezi twasoje neza cyane ukwezi kwabaye ukwibyago kunyeshyamba za 23 dore ko indege zo mu bwoko bwa drone CH-4 zagiye zirimbagura mu buryo bukomeye cyane zagiye zinetiririza ndetse azishegesha mu buryo bukomeye cyane ibirindiro by'umwanzi 23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego amakuru dukesha zimwe mu mboni mu karere ka Minembwe mu ntara Kivu Majyepfo biravugwa yuko 23 twirwaneho Red Tabara ikibuga cy'indege kiri mu mazi abira ngo isa turibuze kumva kiri mu maboko ya Wazalendo. Isa kira kibuga cy'indege ni hatabaho gucunganwa hagati ku mpande zombi dushobora kuza tuvuga ibindi mu masari imbere. Amaye nka data ko numvishe si bice byose Wazalendo yamaze kubifata byo mu karere ka Minembwe za Rugezi ko numvishe bikomeye bwana Moise. Oya hose yamaze kuba izenguruka rwose urabona yuko nyamuneka abatara mu bari tayari isa ku isambega muraza kumva impande ivuze uko byagenda kose. Ntabwo byoroshye nkuko babyumva rero bwana Moise reka dukomereze inkuru yacu tutarava mu ntara Kivu Majyepfo. Hari inkuru imaze iminsi y'umusirikare wafashwe n'umwe washyizwe imbere y'itangazamakuru abivugwa yuko hafashwe bane aba bane rero bivugwa yuko ngo ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda aba bakaba barafatiwe mu ntara Kivu Majyepfo ahazwi nka territoire ya Fizi. Wazalendo nkuko yashyize hanze aya mashusho magingo hari abatari kwemeranya n'iyi video yagiye hanze ni mu gihe bamwe bavuga yuko ari manipulation yakozwe na Wazalendo kugira ngo igaragaze ko ikomeje guhangana n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe magingo igihugu cy'u Rwanda nta kintu na kimwe kiratangaza kuri iyi nkuru y'aba basirikare bivugwa yuko bafatiwe mu gace ka Fizi. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeza gushinga agakaramu ivuga yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubagabaho ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe na zimwe ngo mu mfungwa z'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF ngo bakomeje kugenda bagaragara mu ntara Kivu Majyepfo. Uyu musirikare rero yabaye ikimenya bose niyo umugabo Samuel wagaragaye ku mashusho avuga yuko yaturutse mu mujyi wa Goma atwawe mu ntara Kivu Majyepfo gutanga umusada kugira ngo bigarurire Uvira. Ibi rero bikaba iby'ubusa ubwo drone CH-4 yagabaga ibitero ku birindiro bya 23 mu ntara Kivu Majyepfo bamwe bakagenda bacacana umwacukwe n'undi ukwe nibwo uwitwa niyo mugabo Samuel ndetse n'abandi basirikare bagera kuri 3 baguye mu maboko ngo ya Wazalendo ahasigaye kwisobanura bisobanura ko ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero nuko ku magingo yaba umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda na kintu arayitangazaho
ni mu gihe Wazalendo ikomeje kuvuga ko yiteguye kugumya guhangana n'umwanzi M23 ndetse n'uwumutera inkunga wese. Urumva ko ibintu bitoroshye habe namba. Ibintu ntabwo byoroshye nuko twabivuga, ni ibintu bikomeje kugorana. Ni ibintu bikomeje kugorana kandi birasaba kugomya kugorana bayitawe cyane, kuko hano ntago buri ruhande nta n'umushaka kuza gutakaza. Nta muntu n'umushaka kuza gutakaza. M23 irashaka, niba warakurikiranye neza, irashaka kwicara ku meza y'ibiganiro. Yego, ifite Uvira igategeka balkanization, igategeka kandi bwana Moise, niba hari ikintu abantu bagomba kumenya, iyi balkanization Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitemo inyungu. Iki nicyo kintu abantu bagomba kumenya. Niyo mpamvu magingwa ya Ikatari mu murwa mukuru w'iki gihugu Doha, ibiganiro suko bitakaye kwa biri gukorwa, ahubwo byarahagaritswe. Bari guha imbaraga igisirikare cya M23 kugumya kugaba ibitero. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa nk'iyacecetse ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha. Irangije reka M23 irayibwira ati mwatake nimufata Uvira tuzategura ibyo biganiro mutegeke, kubera yuko M23 izi neza ko umunsi yafasha Uvira igafunga umupaka Katumba, abasirikare b'u Burundi batazongera kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizaba bigoranye. Ibi rero ngo bizabafasha ku controller ibice byose bazaba barigaruriye, dore ko bazi neza ko FARDC nta ngufu ifite, bazaba basigaranye n'igisirikare cya Wazalendo cyane rwose. Kandi Wazalendo yonyine urabizi neza ko nta kintu wenda ifite icyo yakora, ariko habuze imbaraga za guverinoma y'u Burundi, igisirikare cy'abashinganaye hano byahita bihuriramo. Rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yatanze icyo twakwita ngo ni mandate ku nyeshyamba za M23 twabigaruye Uvira. Hari umutaramu nigize kumva arambwira ati bwana David, hari amakuru mfite ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye iminsi 30 nyeshyamba za M23 twabigaruriye Uvira, asigaye ibiganiro bikajya mbere, dore ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka gukora iyi Kivu Republic kugira ngo ubutegetsi buzajya bwa Kivu Republic buzaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika igigena umutegetsi ugiye kubuyobora uko ibishaka. Ibi nibyo biri kuvugwa. Ati niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika naniwe gufata uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi mukureho ishyireho uwo ishaka, bitewe imyumvire y'aba Republique bahari aba Kongo. Rero irashaka gukora icyitwa Kivu Republic, izafata president ikamushyiraho igakuraho igashyira nk'uko isanzwe bikora mu bihugu bya Afrika. Ngiki nicyo yifuza. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikaze. Ni mu gihe kandi nyeshyamba za M23 zikomeje gushinjwa ihohoterwa rikomeye cyane, gufata ku ngufu, ubusahuzi bukomeye cyane. Niba ukomeje gukurikira ibikomeje kubera mu mujyi wa Bukavu mujyi mukuru w'intara ya Kivu Amajyepfo, yego, biravugwa yuko M23 ikomeje gusahura. Niba barakurikiye mu minsi iri imbere, hari inkongi y'umuriro wakurikiranye cyane rwose. Ira nkongi y'umuriro rero, niba barakurikiranye amakuru neza, wumvishe ko yatwitse ibikorwa bya bamwe mu ba jejeta faranga cyane rwose, batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'inyeshyamba za M23 muri Bukavu. Wagiye ubikurikira. Rero biravugwa yuko M23 umuntu wese ufite amafaranga mu gihe wa Bukavu akomeje guhozwa ku nkeke. Ntago biri bworohe mu gutari gutanga umusada. Ni mu gihe numvishe umusada uri gutangwa, hari gutangwa hagati y'igihumbi kimwe cy'idolari n'ibihumbi 5 by'idolari ku mujejeta faranga mu gihe wa Bukavu. Urumva ayo mafaranga ari menshi. Menshi kabisa. Uhita ukubitiraho umusore M23 yashyizeho ku modoka ziva Bukavu zerekeza ahitwa Iwarungu, zashyizeho umusoro uri hagati y'amafaranga 800 ibihumbi 800 by'idolari umusoro, kuva Bukavu werekeza Uvira mu gihe cy'umwaka. Urumva ayo mafaranga ni menshi ku modoka yerekeza iva Bukavu yerekeza Warungu. Ntago byoroshye muvandi, ntago byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane. Abatwara ngo ibyo kujya baranegekaye mu byo bukomeye cyane, nta birumvikana. Uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ati bwana Moise, ati jamais
ati ntago bishoboka, ati ntago biri buvemo rwose, ndazana ni satellite niki ni satellite izajya ibafotora mu gihe binjiye kuri ubutaka cyane. Arashaka gucimaka, ntago biri ubwo urugamba ruraza kuba urugamba kabisa. Ariko Bwana Moise, aziko urugamba tuzarurwana n'abana bacu bakarurwana. Ubundi iyi ntambara yo ntago igomba kurangira uko byagenda kose, ntago izarangira, impaka ni mbali na mbali. Witwa rero Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ubu yatangije umushinga w'akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amafaranga agomba kuzana icyitwa satellite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi rero bikaba bivugwa yuko izajya yifashishwa mu gukontorora ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse igateza imbere internet ya kiriya gihugu n'ubukungu muri rusange. Aya n'amasezerano yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'Ubufaransa gishinzwe gutunganya amasatellite. Icyo cyo ni ikintu cyiza ariko muri rusange kabisa ni ibintu byiza cyane. Urabona ko igihugu cya Kongo cyari gikennye satellite, ariko n'ibihugu Pluto ntago tuvuga cyari gikennye satellite. Muri iyi Afrika ibihugu bifite satellite by the way wabibara. None igihugu nk'iki kinini kingana gutya, gifite ubukungu bungana gutya, satellite yari ikenewe, ni ingenzi kabisa. Iki ni ikintu cy'umumaro Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yabagiye gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko rero asinya ayo masezerano, yavuze ati jamais, ntago bishoboka, ati je n'ai pas possible, ntago bishoboka uzahirahira kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uzahirahira gusubiza ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi hasi, uyu ntago nzigera muha agahenge na gato, ati nakumubabarira. Ni nyuma yuko numvisha amakuru avuga yuko yatumije indege z'imigi, imigi hasimo ndizafite zo ni nkeye gira ngo, ariko uzafite ugira ngo zo ni nkeye. Bwana Moise, ndabona iminota iri kugenda idufata idusatira. Yadufashe se ahubwo gusa, yadufashe cyane. Bwana Moise, reka ngushimire, urakoze cyane, reka nkwifurize kugumya kugubwa neza kandi nkwifurize kugumya kugubwa neza Bwana Moise. Yes, urakoze cyane. Nkuko mubyumva rero ni Bwana Moise kabisa, 5 kwa 5 ndani kwa ndani, twimatatura gake gake. Niba ubikunze za muna subscribe yawe, niba udukunze kola ku like ku gipfunsi kiramo kirere, asige dukomeze kugenda tubana gatano ko kande. Wowe aho uherereye hose, njewe ni David Hussein nkuko unyumva, wowe udukurikiye urinde uherereye, ndagira ngo tumenyane kandi tumenyane uzamura subscribe yawe. Ni gatano ko kandi nk'ibisanzwe, komeza ugubwe neza, amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gihe muhereye.